نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan hakama Islam, murah-murahan itukbal katot ni Allah subhanahu wa ta'ala in rida niya, sarta makahampit kita ni uray nga mga nikmat sa lagu-lagu amin mahinang natulutuanan dahon pahadarat niya, insya Allah subhanahu wa ta'ala ha adlaw susungon. Jari ha waktu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala sugpatan na to, in pangadyan na to, baha amunay niin kahinapusan long tasin surah amin kiatagangan na to, Suratul Haqqah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala inyan katan labi-labi na tuod in simusugpat sibu dahagwa hula iban sinyari hula na to, labi-labi na tuod inyari imalop kako hawak tu ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala yari kamu ha laum sin jambangan sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin yan biyabay ta niya isiyo-siyo kamu long niya makatimbay dahil hajambangan sin sulga napamusok kamu doon hajambangan yan. Na sa lago-lago jambangan sin sulga biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amo na yung kahampitan na to dahil ha ilmu dahil ha Tuhan na to Rabbul Alamin, amo na yung piyatar rang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya ha waktu ini kahinapusan sin amin surah parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bihamdi rabbikal 'azim. Amod to in kahinapusan long tapangadyan na to dahil ha ayat katlo ang tagwalo sampay pa ayat kay imantag 2. Muna doon ha kahinapusan long tapangadyan ini
in pakaradyaan sabuton doon hay ni katantan amunain laungta kalugian dakula ha mga sila nagkupur labi luba na to din nang himutoy ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung Quran mahamulya damikian nang himuting haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon hay ni siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nalangkom doon na haw ning pakaradyaan sin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala katan bukon sa jamano sa Evanjin iwan lamod doon haon sambil in nagpapanjari amunain Tuhan na to Rabbul Alamin. Aparman niya, fala uqsibu bima tubsirun. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanon doon lang niya la bukon siya napi sa sumagawa litakid lang niya. Pagpakusog sin amoy in kamattanan sin Quran mahamulya iwan kamattanan sin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in katan hikabtang niya bukundain kaniya dain hatuhan na to Rabbul Alamin. Inyan katantan biyita doon sin mga sila mananafsir siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan amin abutan sin pangatod sin manusia biakato damikyan siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamin diabutan sin pangatod at iniaroonhan amunain kikita sin mata ingkatan pakaradyaan kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpaon sin kabayaan niya paonon iwan sin uno-uno pakaradyaan jumato halaw man sin gumiini in katantan yan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Isa-isa niya, wayroon iban niya. Nagpaaon sinyan katantan, nagpadyato sing katan, di matuhababaw sing gumiini. Damikyan in pag-ayupot hakatan piyapanjari niya, amin wayroon dunhan, laung tamabunsak, buat malingkan katupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini hambuk pahambuk, in tiap-tiap kakukunhan, sin tiap-tiap piyapanjari niya. Amo yan yung kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo hindi takakitaan, damikyan amo na yung mga ilmul ghaib. Amo hindi abutan simpangatod na to, bukon sa jari abutan simpangatod, di abutan simpangannal, di abutan hiwis sa rasim manusia, inyan katantan, kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na ini subay hadyain kita, ini mangannal marayaw misan ingin hawa barantay nili tara misan kaingatan ingin hawa baranta halaw man singin hawa barantay nili tahi katugila madto-madto inuno pakaradyaan kasulayan saan sing katantan bang aun masakit ka na naman muri mo kaingatan bang unuin si makit yaon dahil din si makit haw no timag na insakit inyang katantan Allah ta'ala rin makaingat. Nahasabab yan subay hadya kita mamintang mangannal sin in pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di makakausin manusia sumagda kaniya. Labi-labi na tuod di makakausin manusia amoy in magdaawa pagin hawabaran niya sin kakausan niya hinangon. Ang panim manusia nakalando in katubadjil niya. Aun pa mag-angan-angan dunhan amuin magdaawain siya Tuhan biya na kampiraon. Damikyan deng ha mga manusia doon haon biya sa kaula-ula in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin gaos sila himindo patuhan Rabbul Alamin sing kabayaan niya nila hinangon. Bihan na ini di majato halaw man na to yung mga pakaradyaan ini. Doon ay nipagpatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin indaak niya amon yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin in kabtangan magwa dayng hasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan dayng hatuhan na to Rabbul Alamin sambil siyaksian sin ayat
halam sing Quran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di magwa in suara niya tungod paparkala hiwisara niya pamano siya buat malengkan inyong kataan wahireng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Bukon daing ha amin pikilan niya, iban sinakal niya. Biasin di majato ha mga manusia, manghimuting patuhan na to Rabbul Alamin. Damikian manghimuting haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon ha ini, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha ini, katarangan sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam, matan tuod diak sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta doon hay nilaw niya, innahu laqawlu rasulin karim. Ingkatan kabtangan halom sing Quran yan, gimuwa daing hasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan kabtangan daing hasimud sin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. At iniyabukon daing kaniya kandiri niya, at tawagin hawabaran niya, sa sumagawain niyan din hatuhan na to Rabbul Alamin. Damikian beta doon haon long niya, wa ma huwa biqawli syair. Sababin to na si mga kuffar Quraish, musyrik Quraish, inkabtangan magwa din hasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya inyan bisara si mga tao, amin maingat mga maghimumungan, kaiibukan si mga sila timpo na kaunayad to, sabad long tain, ingat mamisarahan sin Arab. Sampai kialukis long taha kakitab-kitaban, bukong hadya kitab sin mga Muslim. Sampai pakitab sin mga tao nagkukupur. Si maksi sila sin sarayaw-rayaw kabtangan gimua. Amo na yung kabtangan sin mga Arab. Amo na long na ingat nila magkabtangan bihan. Amo na yung pagyanon shi'ir. Long sin kita mga bangsa tayo ni. Amo na long na yung pagyanon biya mga daman niyaon. Makaingat magdaman. Mahang, misan peng kaunan niya tao suog. Mahang nito makaingat magdaman. Amin biya mga marayaw dungukod mamad tuwing kabtangan nila nag-amo-amo. Bihan yan. Na ini pasalin niya undeng ha mga mujijat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamul liya in kabtangan niya long tain niyaon asal mujijat siya. Amo yan. Na doon haon, kalilan ma tu'minun. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyo dain nagparat saya. Kulang dain nagparat saya si mga yan. Wala biqawli kahin, kalilan ma tadakkarun. Damikyan long niya in, kiyabtang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon yan himumungan si mga tao amuyin magtutukod-tukod. Maglulujum-lujum lang si mga magbisara biha. Amo na yung mga pagtawag lang niya kahin. Magtukod-tukod sin kataan pakaradyan ilmul ghaib. Amin wala niya kaingatan, wala niya kasakupan sumagawa. In siya magpakilawya sa kaula-ulaon panghati niya yung mga pakaradyaan nakatatapok na yung mano siya. Amo na yung siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon, amo hindi kakitaan, di kakausan si manusia bisarahon, sabab si nakatapok, ilmul ghaib. Sa sumarawa, ha mga bariman, ingkatan biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran, misan siya ilmul ghaib, kimahaka di mga bariman, nagparat saya. Sabab mo, timpanawag-tawag sin agama Islam, mahinang kauhambok dunhan, daing ha mga sarayaw-rayaw ka Islam, bang humugot yung pag-iman mo roon ha amuin, laong tarokon iman unum. In kamatauran niya yaon halaon siyabot doon haon na laong ta ilmul ghaib. Pamarat siya pa Allah Ta'ala inyon ilmul ghaib. Wala mo kikita in Allah subhanahu wa ta'ala. In malaikat damikyan, way pa ka nakakikita malaikat. In Rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nakabidda siya rin hakatan manusia. Pasalin siya diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin katan manusia na raak. Hati niya pagpion sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangisin daakon niya. Biha.
Damikyan, doon hayan, in kitab piya na sin Allah subhanahu wa ta'ala rin nga taas langit. Iban na sin, susungon si manusia, amo na in, laungta, parkala sin kadar. Dahil hapanagnaan kau maawon, inyang katantan, kaya susulat na in susungon mo. Sibo dahil susungon mo pamangiiban si Marayaw, karwaruayaw nakasulat. Intanda niya siyo sulat, innarka mo, iban sinsulka mo asal doon. Ikaw ay magbatok, bangunin kabayaan mo batukon. Ikaw ay magpi, bangunin kabayaan mo piun. In Allahu Ta'ala, diha doon niya inili, maglangkay mo. Bangunin kabayaan mo, dulan hadjakaw. Sa misan parihan, sumulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, masirain Allahu Ta'ala, nagtatakad, haipon niya bang magbalik harap kaniya. Tumawat harap kaniya. Sabab siwo illa sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha, mga sila nagparat sa evan si mga nagkukupur, bang di pahadun niya, buhi-buhian pa mano siya. Amo yan, in lang tatanda sila sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayta doon hay ni, kalilan matadakkarun. Kulang dain makatumtum, kulang dain makapangannal. Kulang daing makapagpikilan doon ha aming biyayta yaon katanta. Namo nain biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda niya, biya kita sin biyaytaan doon hay ni ay tiyo-tiyo datuin bariman. Tiyo-tiyo datuin makasud sulka. Mataod in makasud narka. Kita nakaw sin hibal si mano siya ajaman na to ini. Biha, in tao hipangalo nila in kasaan nila. Ipangalo nila, inamin uno na kabayaan nila subay maawon. Bisan palanggal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Di madyato. Ba't yung mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila masagda si manusia pagkahin nila dukalan. Pasal sinuay pag-iman. Ba't yung bang aon pag-iman si manusia, subay siya kuyakan. Bihan yung manusia. Tanda simpag iman lang niya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bang masabot kanila ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dunhan magtuy-tuy majugjugin pangatayan nila. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Bang masabot ning katanda-tandaan katanhi kabayta kaniya sinyong katantanding ha Allah subhanahu wa ta'ala, mapangannal niya sumungin pag-iman niya. Wa ala rabbihim tawakkalun. Sa ta mapuas dunan, way na pagtawakkalan nila ruwayng buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala rakuman. Bihan yan, in amoy in pag iyanon sipat si mga bariman. Nabiyay ta doon hay ni, kalilan matadakkarun. Tiyo-tiyo da, in tao amoy biya mga makasayo, makapangannal, sin inya untoy matan-matan. Laong sintuhan na Rabbul Alamin, ingkatan gimuwa deng hasimod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya may tahamano siya. Deng panagnaan niya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay siya naabot na wapat, inyan biyayta sin Allah ta'ala, tanzilun min Rabbil Alamin. Inyan katan piya naug sin Allah subhanahu wa ta'ala harap mon kaniya. Halawm sing kawan tag 2 tahun. Ang po tagto tahon doon ha Makkah, iba ng po tahon dito ha Madina. Ingkatan ni Maug para Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Rabbil Alamin, dain hatuhan singkatan alam. Bihan yan. Na, ubos biyayta doon ha sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ayat, kapatang tagupat, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, la'akhadna minhu bil yamin. Banglaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, in daak ko, amo na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't nang hayanat siya, wala na mayta sing kabayaan ko ipabayta, naghinang-hinang siya sing kabayaan niya, nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, roonhan, uno-uno na, in amin hinang niya, sulang pakabayaan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'akhadna minhu bil yamin. Hati niya doon haon, tangsoon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa roon doon in uno. In manahot niya. Bihan yan in Tuhan na to Rabbul Alamin. Namayta ka to taniusin inyaon
hati niya, misan pa yung kaunan diaak niya, bang sumulang kaniya, ipananam niya ra sa amin diaak niya, tin panulang kaniya sin ini diaak niya. Ubos lang niya roon haon, summa laqata'na minhu alwatin. Ubos lang niya roon haon, bugtuon na mo, inugat, nagsusugpat, inu niya iwan sin jantong niya, hati niya ugat dakula, amin niya rihakid sin ini, ini, dita ini. Amin ugat dakula ini. Ang kanawang ini mautod, mahuya, magtuytoy humundong in jantong di himibal. Ang kanawang kau magsumbay si mang hayop yan, subay mahuyain uno. Amin ugat dakula di hakid sin liog. Kanawang magsumbay, subay si riha, uno ini. Ahalk lang niya, aalal halk. Diha taas tuod. Sawabang muhuyaon diha baba ini na magpangdabasan pa in hayop, dumakan pa. Sabab may ta, malapat indugo yan tuli makakuha tighan. Nahasabab yan tubuhi pa siya, magdakanan pa. Bang hindi mautod, di siya na makauno sabab magbunso ang indugo, magtuytoy, magsumpit din dito ha, pwali, yugdan nito. Huyaon mo ri harapit pan si pakiniban maripa, han si pakpalaway ni, di na makabangunin hayop. Malukay paroon siya, suway na amin mga pilasay kanya unbihan, ang pamakahiwalimbaran niya, magtakdog-takdog dahil doon. Bihan yan. Na, amo yan ito yung biyayta sinin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjo ki inkabtangan ini, hamanga sila amuin pialayam sin Allah subhanahu wa ta'ala riha wabaw singgumi ini, sampay aun doonhan nagdaawa, bat aun Tuhan nila ruwaing deng Allah subhanahu wa ta'ala. In mga Yahudi, laong niya in Tuhan na mo hi Uzair, anak sin Tuhan. Laong sin mga Nasrani, iisa laong niya anak sin Tuhan. Piyagtuhanan nila. Inda jenis na. Makakita kau sin batu, siyang kapan, inang Tuhan. Makakita kau sin ini uno-uno na rin mga kakahuy-kahuyan bihan. Sangkapan hinangun Tuhan. Alupon nila bihan. Sa sumakawa inyaon katantan, biyabay ta doon haon, kikila nila in Allah subhanahu wa ta'ala, sin siya to din nagpapanjari sing katantan, uno-uno halaw man sing gumiin. Sabi ita sing Quran mahamul ya. Idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dayaqulun Allah. Bang asubuhon ni mga nagkukupur katantan. Laong nga hisid nagpapanjari sin langit iban lupa, iban na sinloon niya. Laong ni Allah. Ita ko yan. Sa ita sila yaon. Insumbahon nila ruwaing. Nabahasa kuno inyaon wala nila siyumbah. Sa inyaon, pagpatisuok nila hadya patuhan. Angkan sila umalup sinyaon. Mangayo sila tabang doon. Liyukarribuna ilallah. Supaya kami makasuok patuhan. Piyaring kasuok patuhan sininyaon, la yadurru wa la yanfa. Di makamudarat kanila, di makamumpaat kanila. Piyaring kaagi makatawang harap patuhan Rabbul Alamin kanila. Mahita di pa dimiritso. Habiya na simbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kau mag-agama paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayrun suluhan. Wayrun suluhan, subay ini kau isa-isa mo humarap kaniya. Di kau makakawa tao. Lamutuan, dua ahiwaku. Dihilan taman kau, sarakkahan taman kau, dua ahiwaku. Panganal mo tayo mauninya to. Dihilan mo pa siya sin, piyakaon mo pa siya. Sinindiya aksin Allah ta'ala, ikaw papagdoahon ka harap patuhan Rabbul Alamin. Bangaon pa ngayon mo, harap kau patuhan. Manjadi kumakau taurukaing. Na may luparagbusin bihad. Bukong biya sin luparagbusin imalup pabarhala. Na ngayon tabang habarhala. Oo, impiya ngayon mo tao. Impanganal mo, maingat yaon. Uno siguro yon tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di.
So, abdaytaan kau, subay kau, diritso harap kaniya. Di kau manjari rumag, suluhan. Aun hapitan. But ingan simpag iyanon, aun suluhan niya, nagsirik kau patuhan Rabbul Alamin. Kaya mo inamin way akal, way pagad na lion, hinang suluhan harap patuhan Rabbul Alamin. Kita kau yan. Imbugat simpakaradya. Na ini manunjuki pa amin mga sila nagdaawa nabi, hamahuli adlaw, biana kanda Musailamah, timpo pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdaawa na insya Rasul. Manunjuki pa amin ini. Ba't wala ino sin Allah subhanahu wa ta'ala? Wala kiudyot sa roon doon. May ta, sabab bukon siya Rasul. Imbiyeta sin Allah ta'ala, iyan si Rasul Allah ta'ala, amurin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bangkaw himinang sinduka ing hinang, amin bukong piyang daakan ko, ingat kau. Tangsuon ko yung manahot mo. Uturon ko in ukat mo. Amin hinang parsugpatan sin o mo, iban sin jantong mo. Amo yan. Naimanan niya, di nakita baka mulong niya. Simat tantod tuhan na, wala pa long niya bibi na sa sintuhan, wala pa dihilan mulka, bihaon. Nabukon bihad to. Sabi tanda niya, bang dia aksin Allah Ta'ala mata ng pahiminang sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na Allah ta'ala mag-ug. Nasabi ito yung mga sila, pialayam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ando kaluraman makatawbat. Bihan. Sabab bukon sila diak. Bihan in kasabunnalan, biyay ta doon na inisin, Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ayat ini, o tawasura ini, dabi-labi na yung kahinapusan niya, amo ini in dayang mga sabab himugot in ka-Islam hi Umar ibn al-Khattab. Baha hati ko nakalamod doon in barakat sin pangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan Rabbul Alamin. Amin piya ngayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hidayati in hambuk daing harwa Umar. Daing harwa Umar. Isin dua Umar ini. Inham Umar hambuk long niya hi Amr ibn Hisham. Amunin hi Abu Jahal. Inhambuk hi Umar ibn al-Khattab. Na hi Umar inamuin kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang Muslim. Sa sumakaw, hawak to sinamin kuan pa siya, nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalando in dugal hi Umar ibn al-Khattab. Sambil baran niya na maita, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biada sing katan. Maita. Doon hay niya, in amin dugal niya, iurol niya, in amin liuran niya katantan hiyapaan. Piya sanggup, bang kamulong niya magkahagad kan Muhammad, na makananam kamo rin kako. Uwusun ta kamo binasahon katan. Napag-uwasan na nakatawakkal imiyan kaniya, Umar, may ta ko sa mag-ianbihan. Insarang-sarang unahan mo na ain, masuok kay mo. Uy, long niya may tako nagkaptangan bihang kako. Baka kaus ko magkaptangan. Long niya huo. Tay manghud mo. Ina mo. Biha. Nag-usos siya harap pabay. Pagkariyato nakarungog. Naman jari pag-abot niya magtupa. Lawang na simbaywihan, usos na siya. Kaya rungukan niya, nagbabasa sa singkuran. Amin surat Taha. Biya siya nakapangannalwihan. Simud palam sindaghal niya inamin ayat biya sayad to. Kiyakdukan niya lawang. Pagsud niya palawom. Nayaw niya butan niya nagbabasa siyusulat. Naampay Umar ibn al-Khattab, hambuk siya rin nga mga makaingat mamasa, makaingat magsulat. Doon na yun, lang niya pakita ako bang unin. Ba't naabot niya biyakain tayo manghud niya babae? Doonin ba na pa isam, nag-aalop sila bihan. Inamin ng Hindo, timapok. Dito halam simbay. Naroon na yun, pag iyan si Umar ibn al-Khattab, kari along ni pabasa ako. Long sin tayo manghud babae, di ko long ni manjari umulin hay ni. Sabab di manjari umulin ng kafir, sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Napasal si namin yad, tukita niya na sambil indugo sin ini bayho sin tay manghud niya bihanday nga amin biya ka niya yad to. Biya na kapangannal siya marayaw, magtubihan. Nalong niya biya diin lang niya in, mahinang ko supaya mabasa ko yan, bangunin halaw miyan. Nalong niya pag-air ka. Amot timbay ta si tay manghud. Nalong ta nag-air siya, ang panaya biyasa. Pagbasa niya, to simod palang sin, daghal niya ini, amin biya basa si mga tay manghud niya. Sa sumakawa, wala pa to dito na kailanuan, marayaw. Doon hay nibiyay ta Ibn Kathir. Hadis, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal, خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة. Amunin pengajian na ito ini. فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Insimud ka ako, inakikulong, magkukuan ini. Atin niya, amin pag-ianong lang niya syair. Maingat daman. Naroon haon, nakaiyan ako lang niya, kahunong na ako. Amo na inihati ko yung pag-ianong lang niya si mga Quraysh bihan. Isa ni syair. Hati niya, ni Umar ibn al-Khattab, siya nakaiyan syair. Sa amin lang niya pag-ianong nila. Ubus man ito siya amin imian bihat to, magtuy na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na masa, innahu laqawlu rasulin karim. Inyan katan biyay tayan deng hasuratul haqqah, tiagnaan sampai miabot maripa ini, laong niya, inyan katan tan kabtangan sindaak sin Allahu subhanahu wa ta'ala hipasampay pamano siya. Amo na imbita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manunjo kay painbiyasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod deng kaniya. Deng hatuhan Rabbul Alamin. Manjarilong niya, timagbak na sa palom sin pangannal kulong niya. Marailong niya kuan. Ang biya na si pagyanon sin Quraysh kahin. Hati niya aming mga to magtutukod-tukod. Magkikita-kita. Bihan yan. Na doon haon long niya. Namasan ay sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala biqawli kahin. In Quran bukon kabtangan si mga tao magtutukod-tukod, magkikita-kita. Kalilam matadakkarun. Tiyo-tiyo dain maka pangannal, makatumtum. Sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan uno-uno. Naroon haon lang niya kal, pawaka'a fi qalbil Islam kullu mawqi' hatta hadani Allah Ta'ala lah. Laong niya roon haon, timagbak na palomsin, jantung ko in ka Islam. Katantan lang, sa pantom ng biya kato, naiging katan lummi amin unuyaon. Amin katan sin masyat, panulang pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biya sa roon doon kaya hukasan, ding halom sin pangatayan niya. Bihan, sampay lang niya hidayatan na ako sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naintanda niya, kaya nga na ni Umar ibn al-Khattab, Al-Faruq. Hating sin Faruq, amoy in, kaingatan niya na to din pegbidaan sin, ini sahi iwan batal. In kakupur iwan sin, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon napinig niya na magtuy marayaw, na tayma niya, amo na yung kapagsahada niya. Yadto inamuin, ini, nakasud na siya paaka ma Islam, amuin niyadto na siya bihan nagsahada sing kalimatus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naamo yadto mga katawtay manghuran
agama Islam. Narunaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo in pakaradyan apabila pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka niya atau in siksa niya way ron makaagpang way makakaos turon sa simano siya sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno pakaradyaan bang siya jumatu way ron mahinang mo bihan yan naroon ini wayroon makatampan laung ta hauno pakaradyaan para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta doon fama minkum min ahadin anhu hajijin way kawakan habuk din kanyo makatampan sin uno na pakaradyaan pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab yato subay hadya mamintang imano siya wa innahu latadhkiratun lil muttaqin inyan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan yan, in Quran yan, hinang yan pauno. Pagpatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga tao tumayma. Ha mga taon pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang painway pagmabuka, na yan na di madyato kalauman na to. In isog nila magkamtangan, manghimuting. Patuhan Rabbul Alamin. Mayta di manghimuting. Baytaan mo yaring Quran mahamol liya. Bayta. Ini yung kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya. Sin nagbabayta ka mo hi Doktor Kuan. Hi Alim Kuan. Nakita ka mo yan, inisog nila. Sa kaulaw, amin alim yan. Ito nakalami, iningat din ha. Diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pamho na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan. Ang kanna mga katawtay manghurana kama Islam in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala biyabaitaan kita ni asal bang aon pagbarsalahan di pag-amuhan na pagkala pag-agama pabalikon kita niyo pa Quran iban hadis amuin piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul bang kamuri na mag-amu di magkugdan, bin ka mo pa Quran, iban hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imana ni Rita doon na ini, tazkira ha mga sila nagmamabuka. In magbing dayan in aun pag-iman niya, inway, masih magmatukas. Ang kanan sa mil pabihaon, di madyaturay mga inikataan. Yaon da impag, alugakat, haun-haun na pakaradyaan, magbakin mga yan. Magkansang yan, maguno. Maglukat pa kanya, magpagawa sing kasabunalan, bahasa. Sinin niya ang kabatalan. Muna-muna yung mga bariman, di yan dumamaglukat ng mga tao, wala nila kaya hati ng kasabunalan. Ba't liya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bihar. In umabjan ha tao, jahil, labing kajahilan niya. In umabjan ha tao, rupang, labing karupangan niya. Ba't in Rasul sallallahu alaihi wasallam, magkakuma, simpangadjian din kanya, inda jenis na in gulalan panawag-tawag ka niya, di magino-ino. Di misan pagdukalan. Maita, pasal bukon bunal. Iyan siya syair, iyan siya kahin, iyan siya kadab, iyan siya, inda jenis na. Impagnan ka niya. Sa way, biada sinway. Sa maita, bangkaw tiyukod, iyan kaulong niya, babal. Sa upaman niya. Bangkaw diyo kalan, kaya sa bunalan kaw. At inabunal, ba't diyo kalan kaw? Pagkat di na kaw mag-inuino, magbing inuno. Ba't in gumawa kabtangan mangi ding hasimod, mga katawtay manguran, inyan laknat. In laknat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maglag sin tagda po kanya. Bangway kabaakan, maglibutan halawam sing gumi ini maglag sin tagda po kanya, wayron kabaakan niya, magbing pasimod giwaan. Na maguno ko umabjan. Kita ko. Imi ang putingan sa upaman niya. Isimputing mo. Naus mo kon putingan niya on, piya ka in laknat kadto, magbing pa amin simod giwaan. Bihan yan. Nabihad to in subay halian sing kita niyo mga katawtay manguran. Haa ka may Islam. Napag-uwas lang niya roon haon,
Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan ingaton namo sadya atawa kaingatan namo dahil simputingan iban simbukon putingan. Di da kakunahan iyanon mo yung tao putingan. Ay nako magiyan, mayroon da. Iban kaingatan na si mga malaikat magsusulat sinamal. May tapag ka magiyan putingan. Sa gamayan, bang kita mo wala na nakaamoy hinang niya. Na akasakasi naman to. Tay mangud, biya bukon maamoy niya to, bisara mo yan, to biya luparagbos wala nakaamo. Malasa ako kay mo. Magtay manghud kita. Ando, pindahin hinang mo, wala sa ito nakaamo. Bihati mapatot. Ha? Kati ko no, mga anak mo nalawong, unin hinangon mo. Ito ko hatasin, angkap simbay mo pataas, rin anak mo baba, ulakan mo, putigan. Bukon na ito marayaw. Siya na uto, bukon marayaw ha, ito magkuhan, magputing, magputing. Diba hadya mabuntulin hinangunta? Ha, tinakasakasun mo ka man pa, suukon mo kayo mo biha, na supaya rin na siya minang magbalik. Nampang bihado magtukod, kapir. Makajaredya kita imian kapir, amin biyay ta sin Allah ta'ala lam sing Quranin, luparagbos sing kapir pag yanon. Sa hatumukod ko hambuk tao, tujuhon mo to siya sing kapir, di man jari ha agama Islam. Himutang mo na lang ta, nagkukupor siya hawak tuad to. Ada kala nakatawat siya. Ubus mahukot kauwihanin siya kapir, kuno-kuno ka mo magbak, inpanganal mo kaniya kapir, wala mo kaingatan, nakatawat na siya. Naway na, ikaw na nalupas. Bihansan inaramata, karena suway kita maayad. Nabihad to suway ayaran sin tiap-tiap hambuk ng kato taniyo. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Na inyan katantan bang di magpinday manusia, hambuk yan deng ha mga kalugian sa lagu-lagu ha mga tao amuin di sila makapangannal. Magbalik pa tuan Rabbul Alamin, amuin di makatayma sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kato tani manusia. Amin subay hadya kita humarap kaniya magbalik. Unong-unong pagkaradyaan nasa kita, magbing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah. Pakoy na kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kamo makoy, magtupatumpukan niyo, amin nagihilo hala yaon. Biha. Naamoy at hindi manjari hinangon. Wa innahu lahaqqul yaqin. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuaning kasabunalan, matan-matan tod. Amin, yaon mo kaya sakupan na simpangannal mo katantan, timarang na kayo mo. At iwan yakin, hakul yakin, kasabunalan matarang. Sababion mo na kaya saksian katantan in pakaradyaan. Nahasabab yan lang sin Tuhan na to Rabbul Alamin, pasabbih bi ismi rabbikal azim. Ya Muhammad, panasbi kau patuhan mo Rabbul Alamin. Manasbi kita niyo katan patuhan na to Rabbul Alamin. Magsyukur kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Kaya hidayatin kita niyo paakaman niya. Yari kita niyo halaw man sin akaman niya. Pangayuan na to kaniya amuin hasupaya kita rin mo klas. Hawak to sin kabuhi ta. Sa babang kita miyo klas, ando kaylo. Nakasud dito ha amin mga sila sa lugi-lugi. Amoy in manusia long ta, wayroon tawangan, wayroon makaiwan ka niya simpakaradyaan na namun niya haadlaw gana-gana, bang dumatong imulka atawa siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muadto in subay, urulon, madto sin tiap-tiap Muslim, kanalon marayaw, ini lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Sabab bango ini pangadjiun hatihun katantan hangan sin ikaw manusia asal piyabidda na sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpapanjari ha manusia. Wala in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha manusia besin pagpapanjari kaniya. Sabab in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kaibanan piyapanjari niya. Imiyan na dyan Allah subhanahu wa ta'ala kun payakun. Jumato kaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagyan niya naman, Jumato na, uning kabayan sinallahu ta'ala Jumato ka niya, Jumato magtuwi. Kun, bihat. Nampay mano siya, way. Iadun pa sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan liman eh. Hinang biya lupa magtumano siya bihan Eurol. Nakita ko yan. Dapat ubos, yaon halawm ayad katan. Ubos yan turing haamin ini uno yaon lupa. Nahinang siya mano siya. Yuyu pansin nyawalihan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang namano siya. Ubos na pinda na rin haamin kajarianan si pagpanjari kaniya panagnaan. Lumabay na rin ha ina iwan sin ama. Doon hayaon halom sintian, iaayaran da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyajajakahan pa halom sintian sin ina sin hambuk yaon piyag burus yaon. Amin subay na siya kumuha pakuha, ampay malaikat makakuha isang. Bihan yan. Naamoy at tuwin subay panganalon sin kita, sining kita piyabidda. Pagka kita piyabidda, subay isab kita magpabidda sing kataan hinang. Sarayaw-rayaw pagtuyuan tahinanguning kataan. Kakuyakan, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di halaw man sing bumi ini. Hasupaya matayma kita niyo madto pakasandangan tiyatakaman niya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Labi na tuudin rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Murah-murahan mga katawtay manghuran. Na ipagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masikita niyo diri hilan kaya iwan kusog. Amuin lang ta makapag ini dungog diungog kita niyo. Amin yan kamuri makakita sinlo paragbos na mo di. Inyari isab nagkikita kami sinlo paragbos na mo pakanya. Natumtumon na to ini katan. Magkita kita niyo rito hadlaw akhirat katan. Ingkatan magkilahiri. Halaw man singgumi ini hadlaw akhirat. Magkita-kita kita niyo katan. Na murah-murahan doon kita niyo amin sa masibo. Laong ta halawang panghurmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawang kahurmatan. Laong taraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung panghurmat. Kato taniyo rin mga malaikat niya. Haamin pagjaga kato taniyo rin halaw man singgumi. Sampay kita niyo pasurong palam sing kubul. Sampay kita niyo buhion magbalik. Sampay halaw na sin surga. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Papagdapa-dapaon kita niyo sing kasanangan dahil hatuan na to Rabbul Alamin. Mangumbay dako kaniyo katan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah.